March ni som ni pasari news commentary ngai thatu te chibai Saudi Arabia le Ukraine in remna US Iran indona kalmeka Saudi Arabia hi atuar ber pol ni in voin ringot po khan missile paruklai akap thla a drone le missile laka inven hi Saudi Arabia na puiber aniri soitongin Iranian drones laka inveng thiam Ukraine hi Iran laka himna turin Gulf from ten anmamo hlea Mars ni som pariat khan Ukrainian drone expert mizani pakhat chuan Middle East an lut to a Saudi Arabia UAE Qatar Kuwait te an tan puyani Russia ralian wangin Ukraine hian indona amachona tuna chuan ramdang te zirtir tu anita der mai anxiety depression survivor rilruha na tanga tal chuak te ai chuan war survivor indona lakadam khochuak te hi chortlak anni mel jok tlat March ni som ni pasari voin khan Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Saudi Arabia atloa social media a hemi chungchang hi posin rampani 10 defense cooperation anziak thu apuang Zelensky le Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman hian inbiak na thatak annaya defense spec anziak thai hi atu ve tan po hlokna aninge yang India ram angbokin Ukraine hi non aligned country ani thina amaro chukum sang ni sompali Mars thla khan Russia chuan Ukraine ram Crimea aopsaka khatatang khan US thazar abela December sang ni sompali a non aligned movement neutral din hun bansan anrela NATO member ero alanilo Ukraine hi ain zirfing ve to a atam thayang ber strategic defense partner nei atum ve ta ani India sulnu tamtak han en chuan non aligned movement wangin Pakistan po kando helo lek thin ni na langa China pheichu US le Russia puina lo chuan kan hne ngai don lo US poisanota Donald Trump ming achuang ve don ta March ni som ni parukhan US Treasury Department chuan thuchwa asiama US dollar note chuak thar zonga President Donald Trump ming ziak signature achuang don ta ani dan dingla yang chuan US poisanota hian Treasury Secretary ming achuanga kumza somruk panga zet liam hnuwa Donald Trump chu US President poisanota ming chuang thei ani don ta US poisanota hian Treasury Secretary Scott Bessent mingpo achuang ve bokang July nili hian United States kumzan hi som ngatlin na anlom dona he nilom na chikhatatan Donald Trump lim chuan na poisa thir 24 carat gold asiam chu an chhuat don bokani Donald Trump hi awan naya president kha azonin tlingta se he hun hi atong don lova US kumzan hi som ngatlin lom na chikhatata na ti ani miawa Joe Biden khan achang phalawani pathian remruat na hi athuk thina ahun lai hi chuan tuarna reomna van duaina emo kanti thina hunaliama chunglam rorel na hi ami te chunga alang fia thina lomna turani jok fo thin khovel rambung telam tangin siam dan India dinna athaberem Indopui panhina World War II nulama khovel buai bertum kumsang ni som ni pathum khan kan lo chuang kai to a khovel muntina buaina auma Global Peace Index GPI 2025 in a report danin rambung le rambung buaina somnga pakwa o meka khovel ramza somruk pathum anjir chianna tangalan danin rambung som kwa pali chuan buailam anpana remna le muanna anhlat tial ani rambung som ruk paruk chuan boruak thajok an hi pa rambung pakhat cha din hun panga in a om Global Peace Index hian kumsang ni pariata tangkhan zirchianna antana kumtin report an siam thina anni ayarin tlak anom lo kumsang ni som ni pathum khan rambung buaina somnga pakwa oma voin thlengin chinfel emo in rem na tluan tling lasting peace aum lova in dole mai thaya omvek anni kumsang ni som ni paruka po khang buaina te kha kan chom veka buaina sang te hi ain thlungzom chhomek bokani tuntum Middle East buaina po hian hong anei chhomek ani
Russia Ukraine war Israeli Palestinian conflict Israel versus Hamas Yemen war Houthi te helna US le UK anin rol boka US ne na in ngei lo zongin Houthi te an thlop runga la Sudan ram chung buaina Myanmar ram chung buaina Ethiopia ram chung buaina Nagorno Karabakh in chu na wanga Armenia Azerbaijan in dona India le Pakistan buaina China Taiwan buaina Pakistan le Afghanistan in dona India China ram ri buaina North le South Korea buaina kumhlun heng buaina te hi engtik lai po al chwa le ngal thei vek ani buaina in thunzom dan han soila Nagorno Karabakh region in chu wangin Armenia le Azerbaijan chu kumsang kha jakwa somkwa sangni somni le sangni somni pathuma te khan anin dawa pu modi hian alal na India ram chung Assam rama ngai ban tlang po hremap lovin Nagorno Karabakh tlang in chu na Armenia athlopa then omteram in chu ang chuni se helai hun hi chu puzorama visi hun laia pas an siam sakha ania pulwayan anai kumkhan so thing an thar tha asin ti te soitur kan nei nwalanga Azerbaijan lam khuchu kan chulram po anilova ma se pu modi thui ruai India sarkar chuan Armenia azuk thlop jok tlatani achan chu India melmakum hlun Pakistan hian Three Brothers Alliance anti mai Pakistan Turkey Azerbaijan exist adina Kashmir chungchanga po Turkey le Azerbaijan hian Pakistan an thlopa Azerbaijan tellona India lama Armenia a omangaya chu India sarkarin Armenia a thlop chan pakhat ani hetiang hian tunlai khovel boina hi ain tingmat kwal taveka neutral niom takalang India po hi in thandona kaichuka neutral ti fothin tu te ang bokin dot ani India hi a neutral lova din hunder thonga ani awangin Middle East boina po US nge Iran athlop jok hriat ani lo Armenia le Azerbaijan chungchang kan soi kai lak lo to a entirnan han soi ta zelila kumsang ni somni Armenia Azerbaijan indo tumni na khan Belarus chuan Azerbaijan chural thuam tha ape a Belarusian Russia atangin ral thuam alaive thunga United States Trump admin hasa khan Armenia le Azerbaijan in remna asiam puyani US Israel tangdun in Iran anbaya Russia North Korea ten wall out takin Iran an thlopa Vladimir Putin uite ang maya Belarus President Alexander Lukashenko chuan March ni som ni Parukhan Pyongyang tloin Kim Jong Un amhua inzom na thuk jok siam tumin agreement an ziaka Belarusian President Alexander Lukashenko hian puki mahi rifle a present he Belarus le North Korea hi US sanction twartu an ni ve a chuti ani chuan Iran chu an thian harsat na thumhun neite anni Russia chuan adu ang angin Belarus ram amhang thei North Korea chuan Russia mamo zongjong ape phala March ni som ni pali khan President of the State Affairs turin Kim Jong Un hi an thlangle toa Pyongyang chu Moscow nen an thok dun rengang ti in presidential address asoyani kha US Iran wara tu tenge Iran lamtang tita ila Russia China North Korea le hek ram pathum zui tu te anni anga India le Pakistan ero ithil ti te kahria ivo heklova ilum heklohi ivo emo ilum emo kadu ani ti in Russia le China in an hau nge yang non-aligned movement NAM hi tunlai khovela hian ahim talo deu ni in alang ramdang in dona Israel le Iran in dona India in tranlam apenalo hi athaviau mai thai chuti lain Pakistan le India in dole ta se chantu kanjong le roi dona US le China in Pakistan an pui vai chuan India hi a hoi hil thai tin India thian tha Russia hian India le China in dota se tunge athlop zo kang ti hi soithiam har tak ani US Iran wara kanin lak neutral viau chuan kan boy le huna ngai to tak kan ni theibok